Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ki pulit ke Special Task Force jang ke West Bengal kila yok kem yau beriu bayarap ban pendrung se India ling baka Meghalaya. Iki arngut kinong penyak beriu ki bana Bangladesh ki badan keti ban penyap ya unong ilam ka kenhun ki samla ha Bangladesh. Ubala tip kerteng kum Musharif Osman Hadi ubala syasiat ha ka khat atrik unok pra araja pesan hadhaka. Dangshan ka Special Task Force kala yok kem ya kita ki arngut kinong penyak beriu ki bala rung bean se India ki bala tip kerteng kum Faisal Karim Masud badu Alamgar Hussein. La kemiki na bongaun bat kila pla bakila rung se India ling baka Meghalaya. Hadian kaptu kan isngi baki pulit kila tokit penya aki kila pla syuk baka jingyo rung jongki se India kadai ling baka jingirap jong we breu bertip kerteng kum Philip Sangma. Kila pla ba Philip Sangma upendrung yaki nak haput jong ke India bat ke Bangladesh ha Meghalaya nak jaka ke bertip kum ka dalu para West Garo Hills. Ki pulit kila kemyo Philip Sangma ha kasngi sajan na Shantipur bypass Hanadia usangma ula kubur ba udai mau ubayarap yakini ki arngot ban pendrung si India ula plaru pahadien bolayo jingtip baki arngot kila syakem utmu balik paino shala ka jaka syong jakasa sa Bangladesh hendrei ula syakem penban.